Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka kenhun jong kirunar bamla ban itu Durkman, haka step jong ka arpo arterik mentau benar risau, arhajar ke kendai. Kilayo ban rong ya ke pisa, ke bakot lai point khatsan lak tingka, hadian ba kilayo ban penpat bat penpra, ya ke kor ATM jong ke State Bank of India, ke beran hapo omrai, ke bahap hapo ke Omyam Police Station, Hari Bohoi District. Kene ke jingja kalaja kumbah kapor si beje sau pulai menstem. Haka bala keno bagi kenhun jong kirunar, ki badan kumbalai hadu sangon, kilalet ban rong jebor, bat penpra ya ke ATM. Habakran bat kinong patai kubor, u branch manager jong ke State Bank of India, Umroi branch, u Rajiv Saikia. Ulaong baki bor penya jong ke bank kilayo jingtep, halor kene ke jingja, hadu kapor menstem. Katkum kador ke balayo leng baka CCTV. U Rajiv Saikia ulaong baki runar kila plia jubor ningkong shua ya ke shutter, jong kene ke ATM. Bat hadin beladat ban plia ya ke jingkang kila ot sendon ya wire bapendaj ya ke ATM. Bat kumba kapau haka CCTV. La suba baki don kumbalai hadu sangon ki badan keti hakan ke kamtu. रात को करीब 3 बजे होगा। 3 बजे पुलिस का कस्टडी में है अभी। गाड़ी तो पकड़ा नहीं, गाड़ी का नंबर से फोटो खींच के रखा है।